Dhurimi i organeve shpesh sjell hamendje tek njerëzit nëse duhet bërë ose jo, nëse fetarisht kjo është e lejuar. Predikuesit fetar si ata të Islamit, po ashtu edhe të Krishterezmit thonë se dhurimi i organeve, qoftë nga një pacient i gjallë ose nga një i vdekur, nuk është i ndaluar. Madje në Islam kjo shihet edhe si bamirësi. Во Исламот ова се гледа како едно садака џарие, продолжена садака, каде што луѓето ќе може да се помогнат помеѓу себе. И по тоа што Аллах Дул Джелал ни кажува во Куран Адемошан, а кој ќе спаси еден живот како да ги спасил сите луѓе, Сура Ел Маиде, ова докажува дека ние во суштина треба и би требало да му помогнеме на секого што има потешкоти во животот. Një mesazh të tillë dhan edhe priftërinjtë, të cilët thonë se dhurimi i organeve tregon dashuri, respekt dhe mirësi, dhe Bibla asesi nuk e ndalon një veprim të tillë. Црквата повикува преку своји официјални документи, ги поттикнува верниците да донираат органи. Се поаѓа од христијански аспект, односно од учението на нашиот Господ Исус Христос, дека нема поголема љубов од таа љубов кога човек ќе го даде својот живот за другите, за ближниот. И оттаму органодарителството е израз на љубов. Дарителството е чин кој што треба секогаш да го поддржуваме, бидејќи на тој начин помагаме да се спаси и да продолжи нечи живот. Si në Kuran, po ashtu edhe në Bibël, përmendet qartë se kjo duhet bërë me vetë dëshirë për të shpëtuar jetën e dikujt, por duke mos rrezikuar jetën tënde. Këtë akt feja e ndalon vetëm kur bëhet për përfitime materiale ose biznes.